Lagi di Handara Gate, tempat beli tiketnya ini. Ini ada tempat kopi. Duduk-duduk di sini juga bisa nih. Oh, itu antri untuk berfoto ria di gerbang Handara Gate ini. Antri. Ini fotonya sampai ke sini. Oh. Oh, hujan. Best service. Hey. I come to the car to take umbrella for you. Thank you. Okay. Hujan, ambil payung untuk tamunya. Ini namanya best service. Buat 8 jangan gede. Mau kejang tuh, jumlah mau kejang buat 8. Itu 230. Pak ini tahu nih. Nggak beli. Nih. Niki kalih. You want me to take photo? No. Thank you. I just record the moment only. That's the best place. Cintai vocês. Arabik.
$26.